أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد. Kwezi watukufu wa Komori, mjiunrao oharumu azinsanatsa za hule mengu, he dharuri ya hele jiyo la baraka linu. Mwenyezi Mungu jojilekenga ni wanono ndeza mwando raanyire za ahli zahanyu. Mwenyezi Mungu yarinike Komori kheri haraka, yaitowe haruma shida na usongefu biidhnillahi tabaraka wa taala. Rikena moda sinyanyiri zione
innahu waliyun dhalika walqadir. Jena mnamaona na kaza uharumwe maudhu yabo sikaza ukana ya ala juzurul qamar au peuple comorien mata nasrullahi nasru ya Mwenyezi Mungu ngejo jandi hoso ni mwe Komori watukufu ngejo huja sha engejo jandi anjo mwambe anuka ala namtanabayukana inna nasrallahi qarib. Nasru ya Mwenyezi Mungu biidhnillahi tabaraka wa taala ngiyo karibu no huja. Inna nasrallahi qarib ya ala juzurul qamar. Lakin nganzoyo rambe kweli rambe Mungu kweli. Wakamtume sallallahu alayhi wasallam kajatoka anti nasru ya haja. Allahu tabaraka wa taala hakaufanya iftitahi yahahe ya khufia al-Ka'batul musharrafa bituyur hanyunyi zabarindri kabajaka wandu harumashe badeshansi wakamba la ilaha illa Allah yode mana mguwaye ya hajaishi lakenda la hufia al-Ka'ba shamada mangasi ngeladhimori tende jabo mtume ya tende jabo Abubakar ya tende jabo Umar ya tende ibn abanga mlidwenri ya shababa juzurul qamar kamngwa komelo ngabo jumwenri Mwenyezi Mungu jalla jalalu tumtume sallallahu alayhi wasallama yambo kala yu'minu ahadukum kaja amini mzima ndani hata akuna timpaka miimi hosoni mwaye yananze raha na zemali raha ne mrumshe raha no wana raha nezo ya milikio. Umar ibn al-Khattab haboka ya Rasulullah ngani hanzwane mrumshe ngani hanzwano wana ngani hanzwane zemali sheroho sinaha bandabu. ماذا قال رسول الله hamba yaburaha ya Umar re imani ke jatimu rudiwen Umar harejei harudi panza harejamba ya Rasulullah alana abasanga ni hanzo raha ne nafsa moya hangu. ماذا قال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ndabasa الآن يا عمر zabari Rasulullah fama badu kam Mwenyezi Mungu akomelwa vanu mgunde ya komelwa ya ala juzurul qamar peuple comorien ya komelwa Mungu izoronao ne serikali yo fujari nema ulama umafujari hamandao waje hantu kaya ngweladhimu leo wakausa hizo Mwenyezi Mungu anzao. Mwenyezi Mungu harongozamba wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qala Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim waman ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mwenyezi Mungu hamba wama kana limu'minin wala mu'minatin kejaka mru mu'mini mru mme wala mu'minatin au mru mu'mina mru mshe idha qala Allahu wa rasuluhu amran ikamngu ne mtume wa hewa sawa hukumu we hansi an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mrake na mbasha mrake na rai yahe mrake na fikira yahe la ngwamba kazikiri waman ya'si Allah wa rasulahu emunyuasi ze desizio za Mwenyezi Mungu neza henru menjema yahe faqad dhalla dhalalan mubina wapotea mpotea wenda mno. Izo ndeza hunda mufti al-Jumhuria mzee watu Abubakari hapotea Abu Akomori. Izo ndeza hunda Muhammad Hussein ya jikaza Jamalul Laili
enda hawele zinailo bakali jalingana nawe utijibahe nkudi bakujajo nasibishiwa na mtume sallallahu alayhi wasallama udofanya nongo za Abu Jahali wetindu za mtume kabati akanduzahe hana Abu Lahabi na basi sura wakamili hakaulani Abu Lahab wetindu za wakomor ezarunda leonga nrejeini zambe watukufu chikadoka na tabiri ya fikira mbili shefikira ngiyo nzima chikatudo amba imma suma nazali hadiktewa no wazungu yanzari tole eswala ya ibada abili do wagangi ne mazetwani basinga njoba kiyabo sinde yaho wazungu wakati jifikiria zabarinu no wazungu wa ribahu no rende muswalani zabarinu no wazungu wa dirjomala hunji watu zifani hakikatan hajirene mru okansu amini legira suma nazali ya zingara dene maulamai wahahe maulamai wahahe si maulamai kati dotokaya ye mngwahahe ya mwabudi yao nande mazetwani de mazetwani auliya ushayatini hokawao wohenda daraja wahambia ukizo utahonga rijohu nika shange ladhimu fanyezo ranzao ngelazimu fanyezo nganjo kamba siri leo naambilwayo sina mvumbuwe ya nambia shanga njo ya mbabu wa komori mwijue wamfowafu ndi watu wimi okao sikuumba Sharifu Tahiri mufti al-Jumhuriya rahmatullahi alayhi kadejo kakafosu kuila shahaka hapara beiti salama azalamba tikanza jerifanye dalao basi hende honru gama latimba taji na babala mbe zinu za Dar es Salaam isiswewe jiwa na muo tibasi olazale hanti mswahafu hambayo nunganzo urwariye la hawla wala quwata illa billah basi fundi hambayo nchide daraja na honrea ye krizizi dirahane namna yaka mwade Nyezi Mungu najale kahala wa shahid hambayo zote dovanu na honrea ala kulli hali hokaya watukufu mazetwani wandu wabudawa mazetwani uamrisha wa kufuru hena mna yokufuru Mwenyezi Mungu jalla jalalu ila mata kwa tino sikuwa chojolawa timwambia ni juzi ukashe ya zali ngekuribia wezi ya Firauna tizamba heze decision ya fanyao msamwisha heni mrianzo abetside namna hii ngulu haya ngufungwa ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah izo ndizo lonizo ango chorwa hicho mru yangu kara Mwenyezi Mungu ye mfomi wangu Mwenyezi Mungu ambatside namna hiyo haruma surati Ghafir Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala verse 78 Mwenyezi Mungu waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu rakamru yakayadzihe imani yahe yaka harumale kungumanyo la Firauna shaha kaurele ya titole roho shabo ya kaurelea rajada raja habenua ilimba tujele wanai idalinde zin basabo yona Firauna yadunga mtume Musa yadungo wandu wadunga mtume Musa chingo warwa hichwa hamba ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ango chanzoro ngochorwa hichwa mrikawa hambaye mfomi wangu Mungu kumbil bayinati
hamwereani ze barahin ze mujuza ze dalilu zokaya